Man United hit jackpot weh, sebab Mason Greenwood sekarang tengah perform dengan Marseille. Okey, untuk konteks lah, Mason Greenwood adalah budak akademi Manchester United dan musim lepas dia pindah secara permanen ke Marseille lah. Dalam total dia berharga 26 juta pound. So bila kita tengok Mason Greenwood ni striker, kenapa pindah dengan harga yang sangat murah? Tetapi MU bukan saja dapat transfer fee daripada Marseille, MU juga insert 50% sell-on clause dalam transfer deals ni. Ini membuat masuk kalau Marseille jual Mason Greenwood in the future, 50% daripada harga tu MU dapat. Musim lepas, walaupun musim pertama bersama Marseille, Greenwood sangat-sangatlah perform. Dia skor 21 gol dalam Liga. Musim ni baru main 8 game Liga, dia dah skor 6 gol. Pada masa sekarang, Marseille berada di tempat pertama Ligue 1, satu mata melebihi Paris Saint-Germain. So kalau kita tengok baliklah standard Ligue 1 ni, Marseille not even the best club dalam Ligue 1. PSG adalah the better team. So clearly kita boleh nampak yang Mason Greenwood ni menggunakan Marseille sebagai stepping stone sahaja. Satu hari nanti dia akan pindah ke bigger club lah untuk win bigger trophy dan sebagainya. Dan bila kita analyse balik striker market pada sama transfer window ni, paling bodoh-bodoh pun nak sign striker kena 65 ke 70 juta pound. Aku rasa nanti kalau Greenwood nak pindah, paling murah pun 75 ke 80 juta pound lah. So kalau kita ambil harga paling murah, 50% set on clause, MU akan dapat dalam 35 ke 40 juta pound. So good deals lah untuk Manchester United.